بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تماشاوان هیجا شوا بخیر نیرنا راست دست بکر. ام بمجارین روزه ده جاره کدن میوانین سرش اکرانین ونه. تماشاوان هیجا ایرو ج عالی حماسه بانگوازی که هات لتمام عالم دنیای انسانو و امبیجن تمام اکو خو آزاد و رزگار دبینن نه کولی امبیجن امپریالیستانه بانگوازی که چوابو لهمبر و کومکوژی لهمبر و غداری لهمبر غزه تمام ملتان برا درکوین کولانان درکوین کوچهان و لهمبر و وحشت دنگی خو بلند بکن سی و یک گلانه و یک مها حزیرانه وان هر سه روزا جبو تمام عالم دنیای و عالم اسلامی نخاسم روزین مهمن لهمبر و وحشت غزه دویکو دنگه کی بلند درکوین لورا جبرچینا ایدی زاروک غزه‌ای و جبرچینو جتیا تنبونا درمان دایکو پیرکو سویل لغزه حیات خو هندا دکن اویا امی سری خبر بدن اول جارا برنامه ده مجارمه دیاجی تماشاوان هیجا ایرو 27 گلانیه دیروک ده جد آلیا و اف دیروک اف تاریخ مهمه یک شیرو سالوگر آمده فتح آمده سالوگر فتح دیاربکر و هرمیه لورا دورا حضرت عمر دا د سالا 639 دا روزک وک ایرو 27 گلانه اوردیا کو صحابی جد ناف دبون هاتن بر سورو و کلح آمده و وی هرمه فتح کرن و هن صحابیا لوی در شهید کتن و خوینا خورجاندن و او روز ای روز هرما ما ملت کرد بونا مسلمان و حتی ایرو هم هاتن امی سالوگر فتح آمده خبر بدن لبلی 27 گلانه جالیه که دن بجی مهمه لورا سال 1960 دا لوی جغرافیای لترکیه دربه یک لشکری چه بو و پشت راجی سروک وزیر ترکیه عدنان مندرس و هن وزیرین خویدن هاتنه ایدام کرن د دیروکا ترکیه دجی دیروکا دربیا لورا ترکیه اف جیه کی مهم دگره لورا پشت راجی حادثه و بویرین کو قومین و قانون اساسی کو چه بو حتی هفته و یکی هشتیا لسر هفدو و ها دربه چیبون ام ایرو دخوازم به سببه مثلا دربه لشکری و ایرو سروکماش رئیس رجب طیب اردوغان داخویانیه که دا لسر مثلا قانون اساسی چگو امی سر به مسئله جی خبر بدن داویه جی تماشاوان هیجا امی سر مثلا فتح آمد خبر بدن انشاءالله میوانی ما لستودیوی لیکولینر نورالدین قوسری نورالدین خیرات سر شورات خودش ورازی به و شنا سر خیری بک خودش ورازی به امیگا بکدن میوانی که میدن جیهیه که سیف الدین گندوز او جی جرحای و بشتاری برنامه ما ببه و مسته بحثا غزه دکن امی بچالیه و بحثا غزه بکن یعنی نزی 60,000 انسان هاتن قتل کرن هر روز 100% هر روز زاروک هر روز آگر به کونا به چادرا دکوه تیچارو بری قدر 100 تر خوارن کت غزه جدمه هیزیده تره بلکی خوارن نکتیه غزه یعنی وی کومکوژی و وی وحشتا کل بر چاوی ما دقومه و تشتکی نای کرن ایدی قوله کدوبیجن کیر گیشتی حستی کیر حشتی جی در باس کریه و نستر به مسئله شویش بالناوی خدای رحمان و رحیم راستی خدا تعالی
صبر و سماغ بده خلق غازه و دربه و چک و سلاحی مجاهده وانجی که بی اصابت بکه و زافرک مزن دنیز نصیبی وان بکه دگل إخانتا عالم إسلامي جيكي بوانر ودقل إخانتا إنسانيتي تبي جيكي بوانر لو رأف مسألة غازي مسألة بفيرنجي كي نا دو وجداني إنسانيتي تجهيوه هي ونا ديروكا إنسانيتي جيكي دي أمثالكي ويه يكي وكوي تشيكي وكوي هي لتدري تو تاریخ درجه تاریخ تبید مثلا به ویرنگی گوچه بوی هینا در روزا اول روزا هفته اول هفته ماه اولی دی انسانیت در دور اولی دیگه هفدول سر سکن به ویا چی کی حقلی کی خودی معفی کی ظالم به شکل کی وی کاری دی سکنین تو ظالم بقیسی به سالا درج ظلم نکرنه لسر خلقه کی لسر خصوصا باجارك في شكلي و او برچی نهشتن برچینا سویل نکشتن زاروک نکشتن ایوانه هانی افسیونیست و یهودی کی ملعون دنیای زاروکا خصوصا تایبت نشانی وان دگرن براوان ددن بومبای گو آگر در دخینن چادر و خانیه و مالا مسکنه تبعت شهوتین ناهن گو تشک خلاص بکه خصوصا وانا جا امریکا دستین تینین با آریکاریا امریکا و اروپا واناتین سر زاروک غازه سر چادر غازه سر مسکن غازه به هر شکلی لورا خانی بینا آپارتمان نهشتنه سر چادر خصوصا دبارین سر مکتبه گل هین حبک خرابه مانه هین کی چند ستونه وان سر نگاه مانه دورا وان ستونانا خلکه به کاغتا به کارتونا به پاچکا جوخر وک چادر آچیکن دبند خود سترینن واناج که آگر بردینه به بمبئی آگر وانا دشوتیم. بله. قتل عام بفیرنگی. خبرنا خوش بیرانه کن سیفتین گندوس که سیفتین هم خیراتن. خیر خدا الوابه رحمت دی بابیابه نجاب خیر شواب خیر انشالله. خدا جو رازی بکرم. بله قتل عام بفیرنگی حقیقتا للدنیای نهاتی کرن. يعني براستي غير مسلم وقتا قول همبري مسلمان أنا تمي هف قيسي غدار بونه لديرو كده وانا أم دبينن لدي دراجة بدرجايا هان الجو صالو نيفا كي بسر باجارة كده بقرن 2 مليون نيف إنسان دو إدرا هان دي يك بيك وان بقرن سيد بكن شهيد بكن تشكي بفي شكلي بأمثاله فينا هان تنه الدنيا ده لظلما كافرة كيناوان لهمبري مسلمان على همبري مؤمن باورمندا دي تاريخ ده هر دائم هي وببالاوه دي دينما دورة صلاح الدين أيوبي دي جيكي برياوي جيكي وقتها مجادلاوي جيكي ودي دورة بشتي جيكي دي دورة أندلسي دي حربة أندلسي دي وقتها قو في الله ديسا خاش فرستوان دي زيبرن إنسان مؤمن باورمند بآقر شوط عندنا زفت ونفت لوان كوم كرنه او خصنا جميع وبالزفت والنفت بوان دا كرنه او بوان آقر بوان دانين شوط عندنا ليفينا هاني نوك آئيرو بالصالة وبالمهاب دريج بنا في شكلي كومك انسان قرتنه بهتا كافراك حجي قرتنه وان حجاني هاني دون ري جميع وان دا زفت بيدا كرنه او بيد شوط عندنا وان نوقي بنا آفي كرنه الظلمي قال لك مزن هاتني كرن لتظلم وقفه ظلما دريش والبرجع في دنياي خصوصا نهاتي كرن بين بالاخو وقتا قو كارواني حجية هاتن شلحاندن واسير كرن وشهيد كرن هوان لشكري قو في قباحات يتكنوان خاش برسا زانبون وي كوما حجية كافرة حجية تني زانبون الدار دوراوان انسان نديديت بين انفسيان بشتي وان بمهكة دخونا مهكة بدوربوني إنسانك بوان بحسيانا وبالرذي ببازداني باللز بتشانا جبونا قو آريوان بكيسر وان بكيسر برينداري كيوان لإيرو غريب أبي عالم إسلامي بتهوي هيز قوة أخوة بتهوي دولة مندية أخوة بترول أخوة دول زنجيني أخوة
بتهوی لشکر و اردوی خود چک و سلاح خود بلکی 2 میلیون 3 میلیون لشکری وان هی بلکی 10 میلیون جهیه يعني هول تركي تاني بحصا مليونك حتى مليون نيركي لشكر لكن فرمي غير فرمي جي بتشغي سهنه تدر دوري عالم اسلامي شبينه لبرچاوي وان لشكر وان مسلمان يقول بأم مسلمان وچكو سلاح دستوان دنه لبرچاوي وان بالزيندي زاروك تين شوت عندن بينا تين شوت عندن چادر تين شوت عندن جغيري فيناج كي اجاري جبرچينا جوان دو كجمو گوگوت افسي مه شوشاك آف قدحك آف و تا كيلوك اروان نكتي غازي اف انسان قالو آخر دخن قالو وان خاينه سرسري خو چاوا سر نخون ناكه فهذا الشيء غريب عجيب حقيقة جالب غضب خود تعالى جخوه وان سيونيستا بشتي گوان دولتي كورفزي گوجوارتي گوتن دولت ج سيونيست و يهودي و امريكا رد شغلن دخبتن و تبي دولة منديا عالم اسلامي امتي گشي كوم دكن و دخن وان پیشکشی وان دکن دشین جوان بشتی فینا هم بهتر به غضبک مزنتر وان سیونیستانا بسر مسلمانات بومبی آگری داویجن و زاروکا هم بهتر دشوتین جخال بر اکران دنیا بر اکران تلویزیونا به خوف به فدی به ترس به تشتک به شرم دبیجن دجمنه چه زاروک به چه چوچک به چه کچک به چه لاویم به گرک بین کشتن لور آوانا صبحی و مزمن و بین دجمنه ما جنهاف گرک امان بشوتین بین کشتن جی که هاب آگر هاب بمبای هم بناپالم هم بکیمیاسالا دبی فرق ناک بینه هانی زیندی جی تبی دنیا ایرد بیجی ام هاتن دوره کوری لی مخابن نج عالم اسلامی نج خلق عالم اسلامی زیاده دنگی خوشک در دکه حقیقتا یعنی خلق ترکی چاوا اداره دکن گو هجومی وان جهه لشکره گو شکه وان تیدن قیامه و تشتاج اسرائیل ردشینن معلم بحثا انجیرلک و بحثا کرجی که دکن رادار ناتو الویدراهانین افندی ناتو جی پاترون و آغای ناتو جی که اسرائیل بیگو به اندام ویر فرمی آغاتیه لیدکی اوجی که آغاتیه هانه قبول دکن يعني ناتو تبي اندام خود خدمت اسرائيل دنه بله عالم خود جوازی يعني شاف فدينا كو اف ديمني و اف بيلجيه جوج رادارا كورجكي و بيادني انجير لكي درن برد سري اسرائيل و كسك جمد ديناك افيهاني جمر حقيقة فرم والشرم قال لك جمر بس وزيادة يجي يعني حتى السبب متقارن بحسابي دردي بكن دردي كي جران براستي يعني يعني itiraz me gazun و şikayet me ne şerreki lehem dinavbeyna Müslümana و غیر مسلم da ya nava Filistiniya و embejin Siyonista da حضرت آدم حتی ایرو دنوا ایمان و کفر دا دنوا ام اهل حق و اهل کفر دا مجادله و جهد و ام شر دوام کریه جارنا مسلمان بسرکتنه جارنا اهل کفر بسرکتنه لباله و مسئله که سیفدین از ویا جواب پرسم و مسئله تشتک وهایه یعنی دوركم امتدانه جالي حكومة في إنسان هذا دولة لهف جفيانه در حق وان مسألة هذا قانونا تشكرنا قانوني كو خوابي جريدانه قانوني كو تعقيبات وان تكرن محكمة لوان تنكرن ام بيجن قتياما كل بوسنا هات يكرن سربرنيتسا هات يكرن هر وحال هندريندن دنيرن بالصلاة سردا درباس بويا ديسا او مسبب وان قتياما تينا گرتن تينا محكمة كرن جعالية كي دار روية كي في دنياي هي جعالية دندجي ملت غازة دناوا بحري ودناوا ديواري بتون ده هاتنه
ام بیژن عجقاندن و الوی در تینه قتل کرن ببرچیبونه ببومبارانه با آگر بشوتاندنه يعني اف دنيا كروكور وحتى كيدر دبر خو بده يعني حتى كيدر وإنسانيتي وها جوه خو بگره و چاوي خو بگره. بسم الله الرحمن الرحيم. ام دستپیک ده وها بیجن مثالا 3 سال بره روسیا ایریش اوکراینیا کرد و جبو خاطر اب حربا روسیا اوروبا هزافه سرسکنی يعني روسيا شرمزار كر لسر روسيا بويقوت داني فيرماي روسيا نيشن كسبان دانو سندري بكه لسر سياست مدري وان نيشن هرنجي كدني يعني امريكا مزن لسر روسيا دانيتن داك روسيا دسيفا جو اوكرانيا وكشنه يعني اگر بمدن نشاندان وقتك بحزبه وانتي هاتشان دبيلن وتشتك تسوان هيج دكن نهاجي ام في دبينن اب سيونيست اسرائيل وان ايش قالكات لسر مسلمانا اف بما دبارينن بحسب اوروباتي بحسب امريكاتي يعني دبيخ جوهيخ بوزيخ دغرن سببه اف يعني بحسب وانتي او دبين برا مسلماني کو خیرت کش توی تمام دنیای دبن مثالک باش بروان انسانا نشکا و بین کشتن دمک ده بی دمک کنک ده بین کشتن بی هندا کرن تاکو یعنی او بکن او پرانک وان چه کربو لسه مسلمان بی وجی جبو چه غازه پر گرینگه چونکه ایرو تمام امت وقت خوکی ده وقت کتی رازانه ایک هیه دبیج بو خاطر کو گلک انسان شیار ببه یک هشارکر بسه اش اب هشارکر نها لسر عالم اسلام به خاصه مسلمان و مجاهده گله خازنه او دبین جبو خاطر کو اف گله هان ای مسلمان شیار نبن برا اف ملت غازه به تنکرن کمپیجی لوان چه ببه قطعا وان ببه دا کو ایدی مسلمان نکاب سر فراکن او جبو شي بدبيجن شوك اولتكو سروكي وان يعني سروكي وان يعني ايه سروكي مسلمانا جيش فروتاي اوروبا فروتاي امريكا لهمبر امريكا تسيقوا جري دانه معلوم برياوي بكي بازر هي دونالد ترامب حات سعودي عربستان امارات وقطر لوی در سه روگریا دوی سه روژا ده سه پیله 2 تریلیون پره دلار این دلار میرک به هفدا و برای خدا امریکا بنره ایرو لغاز 20 ماه با مبصر وانته باراندن انسانه ورته کشتن تی شوتاندن وک مدونا پیتیت کچکه کی دناو آگر ده شوتاندن و تمام دنیای دیده جبو خاطر که او آگره به تفاندن سعودی امریکا و امارات باغوت کی او دنده کی پرنه دانه اما ایروان دولتا جبو خاطر که آبوریا امریکا بسر بکوه 3 پیله 2 تریلیون دلار پره آلیکاری امریکا ده ام ده اول دوی بیجن اوان سروکی ایک چاوه و جخازی دگرن یک بی یک خاینن ام کسی نادن آلیکی کی چاوه و جمسلمانه ایک غازت کشتن چاوه و جوه قلطیان به بشیره دنگی خوشوار نکه گاوه کی ناویجه و آلیکاری امپریالیزمی بکه اوانا خاين امتين البت اوی روکی حسابی وان لجم ربی عالم بیداین لی انویاجی خوش بزانبن ربی عالم حساب زود بینه
ve حسب وانا اهنه کال و دنیا جبه دیتن بنره صدام حسین وقتی به امر امریکا به بمبای آلمانیا و ایتالیا لسر حلب چه بمبا باراند یکی جه صدام نگوته بسکنه کسی جه صدام نگوته اوان انسان مظلومن ایکو امر دا امریکا بو ایکو کیمیاسر بمبا دا آلمانیا بو و ایتالیا بو هزارا کردی مسلمان هاتن کشتن کسی جه صدام رو نگوته بسکنه الحمدلله رو گریا دنیا و گریا دیا صدام کت لطال علیه هات غضب اوشان جهنمینها لئیرو کردی می کردستان عراقی سرفرازن و شرفیابن ایرو الحمدلله دفع باوری داره ev Müslümanı me eğazı nabi bir çibun tekuştun bir şevtanı tekuştun bu mabsarvan tetibarın tekuştun ve her havayat tekuştun li demek neyse ev emperyalizm o siyonizm ev kişi vek Saddam Hüseyin tekev bin ardi ev bexiriyetiyan ev begotun بله çawa ku Kürdi Halepçe mazlumentiya wan berxwedana wan her tên tê ziman tê gotin ev birayê me xazê jî berxwedana wan vê bê gotin İnşallah. temamê dünyayê ev jî bê ev kirin lê em kurtasî vê bêjin birayê ja dibê piştî ku her qediya ev xençera ku dijmer me xist wê neybîra me بس ev bêdengiya ku xwe dostê me di nîşandan birê me xwe di nîşandan ev bêdengiya wan ew ê ji me re mîras bibîne بله û wê hertim ne ji vî vekir înşallah. مالاوا آوا Avatir be xwe cara dîbe. مستا حماس بانگی عالم اسلامی کرنه خاصم و تمام انسان کو خو آزاد دبینن یعنی براستی ملت دوله اوروپی جی لهمبر قتل عام کوم کجیا غازه دنگه خو بلندکن بله تیرناک یعنی ناو سبب کو وی راهدارین وان گاوین دیتبار باویجن هن دولتین کو بسری خو ام بیجن هن تبگرا نشان دادن وک اسپانیا انگلتره وک گفال سیونیستا خوار بله افجی نبو سبب کوی سیونیستا بده سکناندن افجی دل نای کرن شخو حماسه و بانگوازی کر و بانگی ملت کر لگورو و چه تاثیر نشان بده غزی مکاری و بگوتای تاثیرک مزن نشان بده گو انسانیت انسان خلق گل تبرابون سر پیا و خو پیشدان مزن کرن و سرکی دولتی وانجی که رابن با آوان بکن جترسان و گاو نباویجن گاون دیتبار گاون برچا باویجن و ایش نبکن خزی مکاری بو وینا بگوتا لی اف جرباندنا سال نیوه که نشانی مدا گو گلک جارا هر گو وان سیونیستانا با آریکاری امریکا و انگلتره و اوروپا تاوی قطعامک مزن لغازه دکن حماس به بانگی دکه وظیفه ویج که گرک بینهانه بکه لورا گرک انسانا پی بحسینه گرک بیجی امداد بخوازی یعنی انسانیت لورا فيها انسان و مثلا انسانیت تبع وجدان انسانیت تیکل دار دکه جبر به که هر جاره گو و بی بالا سالا اول دمها اول وقتا گو 400 حبل اهلی باب تس نخوشخانه بمب کرن سیونیستا و 400 انسان ور شهید کرد و بلکه صداج هزارج بلکه بریندار بون دیسا بانگواز یک بی رنگی کر حماسه لیکی رابو سرخو چند هم خلق رابو سرخو جی کسی که جرایه داره کار بدستا خودی دولت خودی لشکر و اردیا دنگ نبرن خو گوهی خو گرتن بیشتری بلکه دمهید دو جار سه جاره هر جاره وی رنگی قتل عام مزن دکن مکتبا
نەخۆشخانەیە سازیە سڤیل ڕۆژنامەگەرە و مرکزیوان ناوەندێوان وەختا گۆ بۆمبە باران دەکردن لە دەردۆراوانجیکێ تەب ملتەجی و لێ دران خۆ دەسترینن بوانە تێن شەهیدکردن تێن کوشتن تێن بریندارکردن هەر جارێ حەماس vê bangê dike hefteyê êdî ji bona ku qetleam bûn serî hal de heftê carekê vê bangewaziyê dike lê mixabin ne ji alema İslamê dengekî mezin tê wek Yemenê ku bi tevê îmkanê xwe û xelqê xwe û leşkerê xwe ku xwe dixin holê xwe dixin navendê meydanê û hücûmî wan dikin ji wan pê kesek dê tiştekî nake pêşî jî ke em ji xwe re bêjin ji welatê Tirkî re bêjin welatê Tirkî heqîqeten di vê warê de di sinif di mayî di vê warê de îmtîhana got xwe tala wan pê îmtîhan dike Gaze meselesî di sinif di mayî vana giş îmtîhana xwe winda kirine tiştekî nikarim bikin lê dîsa jî kê wezîfa Hemasê ev e mecbûrin bangewaziya bike belkî çend heb gayretkeş derkevin muheqqa jî kê wê derkevin wê bangewaziyekê bikin lê mixabin tevê xwediyê leşkera tevê xwediyê orduya xwediyê dewleta xwediyê îhaya û sîhaya evana xwe xewir dibin û guhê xwe nepin bo jehra İsraîl û Amerîka tirsa İsraîl û Amerîka xistinê bi wê girtinê deng ji xwe dernaxin tiştekî nakin heta got ew nekin jî kê lewra nev ne îşê sivîlayê sivîl ancak karibin rabin li meydana kom bibin alîkariyê bikin alîkariyê bişînin û bang bikin bê ey leşkerê me zarokê me li cem we leşkeriyê dikin û bi vergiya me bêşa me çek û silaha çê dikin kom dikin û divê em ê we muhafaza bikin û van birayê me însaniyetê dikuşin ji xeynî biratê însaniyetê vay li ber cem me dikuşin vicdanê me jî kê tê kuştin û îmha kirin û hûn dey nakin gerek evana rabin deyn bikin ev jî kê wek got got zemqa tirsa İsraîl û Trump xistini guhê xwe û qelbê xwe deng nakin ji ber vê yekê ez ji vêna bêhêvî me tix teesîrê li van qelbê mirî mixabin nake. Belê yanî pêşîvanekî lazim e ji bo vê tevgerê dest pê bike. Yani Türkiye xwe mesûl nabîne di vê meselê de. Dewletên wek İmarat, wek Qatar, Suudî vana ku derdora Filistînin û cîranê wan in Türkiye divê ez ji aliyê dîplomasiyê ve hin gava davêjim hin tevgerên min hin hereketên min hin xebatên min hene lêbelê dema ku em li siyaseta derve dinêrin mesela Sûriye jî Türkiye bu yê ve jî xwe mijûl dike ji wê derjî ji xwe re wek manekî derdixe. Pekê Fatî bi rastî mesela Sûriye û mesela Filistîn bi hevdû girêdayîn têkildarî bi hevdû hene. Eger dewleta Tirkî wek got talûke li ber deriyê xwe di Sûrî de li ber deriyê xwe dît û ket wê dira hanê eger wek wêne wexta got roja pêşî meha pêşî got Gaze bi vî şiklî hat qetleam kirin bombebaran kirin Tirkî dengê xwe rakiraya wek got li Sûrî kir li wir jî kê tiştin bigota ez ê bikim wê ev îşa hev qesî dirêj nebaye. Ji xeyrî vê wê hinek dinên jî kê xwe mecbûr his bikirana bigotane erê rast bêj Tirkiye em jî kê qebûl nakin. Bû ba du û sê û çar dewlet ji xwe ne İsraîl ne Amerîka nikarin tiştekî werê bikin. Belê. Tevê quweta wan İsraîl û Amerîka ji bêdengî û ji tirsonektiya kar bi destê alema İslamî ê Tirkî û Suudî û falan wesaîretê. Ji vê dirahanê cesaret distîn. Quwetê ji vir distîn ji xwe çek û silah jî kê tev bi perê serweta İmarat û Suudî û Qatarê yani. Belê. Ka yani ev jî meseleyek mühim e. Kek Seyfeddin ve kısmekî behs kir li belê ev mesela dewletên Arab ku em bêjin milletê wan Arab in wek İmarat û Qatar û Suudî Arabistan ev bazirganiya wanî bi Trump ra ya jî mesela Türkiye û İsraîl jî hin dewletên wek Türkiye jî hene bi rastî em dikarin bêjin ticareta xwe jî qut nekirine yani ew îstatîstîkê fermî ku derdikevin û Türkiye hê ticareta xwe bi rejima Siyonîst re bi pêş vebiriye û ev perê
دويلين عالم إسلامي بمهارة ترامب دچن آلية امبرياليستا يعني عالم إسلامي دورك فترته ياجي بلكي دورك إخانته دجي آنها بله كيكسي فدي كلام كان سر مسألة ترامب كو زيارة خوي لدولين وقطر وسعودية عربستان وإمارات كر وبازرگانيا برجمة سيونيست تركيا ودولتين دنجي بازرگانيا خو تجارة خو قط نكرنا يعني رجمة سيونيست شخرا وهاد بي أري من از في حكمي دكم لبالي ج آلية تكليا دولين دنجي ام بيجن كي ماسيكي من نخستيه جبر في ترسكا من تنه يعني فيش خورا درد خاون شد بيجن ام في بيجن تركيا قوتا برای فاتی دنگی من دوباره تیمن از جنا خوشش دکن فایا رجیم مهبه دنگی و عالیه و شانه و پرسکری که تنه تیدا ما دنگی دوباره تی از خوشش دکن باشه برای حوالین ملی خویتی بکن از دوی بیجم ترکیه دبی من بازگانی لستر سیونیستا و قد کریه نشاناوی پر بسیطه ایروج با خاطر که ترکیه بازگانیا خو لسیونیستا قد کریه بناف سیونیستا enflasyon چی بیه چی نبیه enflasyon چی دبه ترکیه راست enflasyon تنبه ترکیه دراوات که اویک آت دویا چیروکه که هیه اتوی چیروکه پرتاسی بیجم اینکه درجه ملتی می ای کرد و عقلبند گیشی دانن دبی دست که مالی داروکه مالی بابی خوشیاد که دبی بابو دست کتی مالی راب دست بقوتینه باب دبی کره متیانشی چه بواد خوشیار نابه به تالی دست دکوه اودا که دیاوی رازی دبی یابو دست کته اودا دیامن بابی ویوها دبی کره مهش و به چاوی تلیه تموکی قاتل بیرو سیاست مده ترکیه ولی هم برخواستی روشان اوه عشان حضور بخیرتی و سیوخه İsrail tamamı hız kuvveti ve tamamı bir çavi dünyayı bakma gote Müslümanı mey Filistin düküje şevutine vakti kutu siyaset madari Türkiye işardı ki debeke maçabe veli abore xo tevlihe bükün Halil ve olu aboriya ve be hem kurtati ve beşin Türkiye'de mayi Abya çiki cudayı. بله Yani برای خواهی ایپر ما گودایت کن از دیوان هیوی رجات کن او چیرکا کم گود براب تمامی لی نظر بکن به تالی درکی داره و چکی مهمه اف چیرکا هان لسروان سیاست مداره ما ترامپ وقتی که هات بو سروکی امریکا وی گوته گو امریکا دا آباری خواهد تنگاستیک بزنده جبو خاطر که آباری امریکا از سر بخم از امریکا جبه او که خلاص بکم به تنگاسی ادت چنا بکم معلوم لسر چین لسر اوروپا هنگ ورگیه خو زیده کر لبر وان دولتی ملتیان عرب ورگیان بلنه کر شو لسر تربام رونشت دمالان رونشت جیکی تریلیون و پیله 2 milyar dolar her sende. Jeki 600 milyar dolar sende. Jeki 1.4 sende. Asıl kelam tabahi de 3.2 trilyon dolar her sende. Yani miner Çin devlet Çin'i tehdit kir. Avrupa tehdit kir. Araba tehdit kir. Şu لسر مالاوان رونشت
قرقا وانگرد چونکی وانا عربا تشتکی نعس بینن وان نخشون از لاما من چین خشون از لاما چینی تهدید تکن دبیمتا وها بکن Avrupa خشون از لاما yani dikkat bakılar Çin'e cezbet kaldığın distinin le hem ber devleti Araba teki uhanekir yani hatın ser male var runiştin le vare var runiştin hele vanjvan senetçun hem ve dibinin bana ve perayhan behrami bedestne ne dereki rast destne bu ve hatırı Rabbi Adem'ci eferivan kısmeti halali nake behrami dere yani kedere hat juvur dere yani bırakız hayfa hal ve perayhan neyne ne bece trilyon pere yani evi çava be devlete gidene na Rabbi Alemi mali haram kısmeti Müslüman kadar bilindake İlo milletime gazı insanı kadar bilindin insanı kadar bilind alivandıkın ben ha misal ayette go birayme Yemen'e alivandıkın bana hakikaten insanı kadar bilindin Rabbi Alemi ev şerefahan dayavan Livan devleti dini emdinerin ve be ordiya fad grupinin ve mezun da hasbinin dibin o qasdi haymeye tanqime heye keştiye mehane dibin بله emdinerin anda sarı xerdeleki hırs nakeve dilesiyonisa tır mühimme miner ma hatta beri qala qirali Ürdünekir qirali Ürdünü malum önük pozisyona nişan fakirde dimana nişan fakirde yani berçavı tçabe xoyarş o silah txexe اولو بقهرماني بالهنجيد زنشاندان يعني شيء واي از وكرام باي امريكا ما لتدنري يك انسان كي وينا خشونا تشتكي ايرو تمامي دولتي عربا سروكي وان قشت بي حالي دنا يعني نفس ريخنا امريكا افصاري ذلت اختيستيوان وچت خدب تسيخه بوان ذكر بله معلومه يعني واقع كيف بي بزانبن ديلا كو دولتي مسلمان تشكي بكن او جاي قال مسلمان تشكي بكن يعني جماعه اسلامي تشنا بكن خلقي مسلمان وبيشان بدن درام هبدا جواتي بكن تشنا بكن هذا تشكي كنت اسي مثال كي بيجم كي فاتي جبو في مسألة وقت ما نما كلامكن دقيقي كلامك وقت كو فرنسا تحضر وناس دو بيستيا كاكتا اورفا لبر اشغال كر إذا ملتي أورفاي جوان دبي أونيكيلر دوزده هف عالم و رفشنبير أورفاي لهف جويان و 11 نیسان ده فرانسا جز أورفاي ده خصم من دور دولت نبو يلي مسلمان دناو هف ده لهف جويان عربي أورفاي كردي أورفا تركماني أورفا لهف جويان والحمد لله فرانسا جو قوتان دم هذا به هي دما أبي مسلمان تستيقظ دنهف أبقى ليهان عالم و رفشنبیر متساق بدن هف انشالله اوه گله لسر سیونیزمی ریشان بکن و به سیونیزمی انشالله سر عادی را بکن خدا جوار رازی به کت نوردین ایرو 27 گلانی 1960 دا لترکیه دربای لشکری چی بود راستی تاثیر دربیا نه به سال کی دمینن به 10 ساله devam dike. Türkiye pişti ku embejin Osmanlı hilveşiya u embejin Türkiye ava bu o şu hatta sale 5-6 hep xwe nehat hep zihniyet u fikriyata CHP hat idare kirin partiye ki tene bu bizaxt u zore hat idare kirin بشرا شیستی هفته هشته تمو دایم دربه چه بونه داوی 2016 دیسا دربه فتو کو تشبس کربو ده 1960 دا کرتاهی چه قومی و ده دیروکا ترکیه دا گرنگیا و یا جی تأثیر و انجام و چه بو کرنگ براسی
مثلا gelekî girîngî vê hanê û her kes mere nikare hemû heqîqeta li ser ekrana bi rastî jî kê bêje û tu bêjî kê ji xwe wê jî nekarin gelekî xerîb wek Ütopya wê bê nîşandanxanê kirin kes bawer nakin. Derbe çima di 1600 de çêbû berî wê çêne 1500 de çê 1905 de çêne û 1940 çênebû lewra êgo Osmanlî hilweşandin îro xweşiktir tê fêm kirin berê me digot ji însanan re me tarîxi dîrok kitaba dixwat me digot ji însanan însan digot ya hûn çi tiştê xerîb dibêjin tiştekî were heye dinyayê ma evî şê hanê ev karê hanê Ewropa alema xaçperesta bi rêbertiya Siyonîsta Yahudiya vê karê hanê kirin Osmanlî jî feşkiladin ji bona ku ji xwe re dewletek Yahudî çê bikin vê dewleta Yahudî jî kê bikin dewletek li ser dewleta teva dewletê dinyayê gişa ji tê xembin hukmê wê kesekî vêna yaqîn nedikir henekê xwe tinazê xwe bi merê dikirin got tiştê Ütopyan îro herbaxa zevêya xweşik nîşanê teva insana da Müslüm û gayrimüslim her xwedî aqilê selîm vêna qebûl dikin kî dünya giş bi temamî bûye esîr tevê hikûmetê dünyaya geç ve çend heb devlet li dünyaya hene çok ise hükümet hene ama bê istisna Yemen hariç ve İran merebej hariç ev her dünyada tije istisna bik belki çend hebê dijin ulu hebin tev bune esîrê Amerika jî esîrê Siyonîstayê dibin destê Siyonîstayê di me got çima hetanî 1960 darbe li Tirkî çênebûn wê çaxê çêbûn lewra hetanî wê çar wexta ku Osmanlı feşkilan pê Cumhuriyetek nû saz kirin Yahudiya saz kir ne Tirka saz kir Kurd û Tirka canê xwe da xwîna xwe rijand wek Seyfeddîn got wek Rihayê xwe azad kirin bi xelkê xwe bi destê xwe bi îmkanê xwe bi bêr û singê xwe xelkê Meraşê werê xelkê Mêrdînê werê xelkê filan derê werê xelkê vêhan derê her kesî xwe azad kir lê dûr ket destê leşkeriyê ku Gazî Kemal û hevalê xwe Tirkî xelas kirin dijmin qewût dandin halbuki tu lê dinare êgo hatin paytextê İstanbolê îşgal kirin dagirker kirin tijew kirin hinek peyman bi wan dan îmza kirin û dûr raştin çek û silê xwe û derketin çûn kesekî ew neqewirandin kesekî tiştek bi wan nekir yanî şerrek herbek li hemberî wan çê nebû yanî bi peymanekê bi lehevkirinekê ev dewleta hanê ji komek însan komek leşkerî însanê ku qaşo ji vê dira hanê ne bi wan re peymanek girê dan ku hûn ê azana xwe yasak bikin milletê xwe qetleam bikin kurmancê xwe tin nebihesibînin dînê xwe hûn ê emrê ji holê rakin herfê xwe hûn ê biguherin azanê hûn ê ji holê rakin qedexe bikin û taluka herî mezin ji bona alema küfrê tevî re xusûsan jî kê ji alema Siyonîstar got alema xaçperest jî kê leşkeriya wan dikin ji wan re dixebitin ji vana tehlika herî mezin jî xilafeta İslamî bû yanî wehdet û yekîtiya alema İslamî tev sembola wê xilafet bû hûn ê vêna ji kê ji holê rakin heta ji malbata xelîfeyî kevin jî kê hûn ê kesekî zaroka ji kê wek Gaza û îro kirin hûn ê zarokê wan ji kê têxin gemiya bibin di behrê de nox bikin bikujin gelek wilo kirin bi behrê de ew fetisandin kesek ji wan tune çend heb ji wan ji kê celî Ewropa İtalya wan de saîre kirin li wê dira hene ji birçîna gelek ji wan sultana namirin yanî çima derbe nebû lewra hetanî 1960 hewceya bi derbeyê li Tirkî tune bû lewra Tirkî bi temamê hêz û quweta xwe di destê van însanê got peymana got İngilîza Yahudiya bi İngilîza re peyman bi wan dan çêkirin û Tirkî teslîmî wan kirin û Sûrî teslîmî Êdinê kirin û vesaîre van dewletçikê got aniha dibêjin teslîmî hinek a kirin bin waliyê xwe bin destê xwe Tirkî jî kê yek ji wan abû ji ber vê yekê hewceyî bi derwakê tune bû ama kengî got hebkê xelk şiyar bû partiyek nûh derxist û dengê xwe dan wan ew bi qewet kirin anî ser îxtîdarê nerîn got êdî wê ev welat hebkî ji xwe re bişuxile wê menfeê wan hebkî sekte lê keve û hebkî bên birîn hemen darbak kirin Belê darbe çê bû ev darbe
yani darbe çêbû û piştra jî kanûnek esasî hate amadekirin. Îro Serokkomar Birêz Recep Tayyip Erdoğan behsa wê darbeyê dike. Di dîroka Tirkiyeyê em êdî darbeya navînin, ew dewr qediyan dibe. Dozdê Adarê, dozdê Îlonê, 28 Sibatê, 28 heftê Nîsanê em bêjin behsa 15 Tîrmehê dike, Temûzê dike. û piştra jî divê êdî wezîfeke me heye em kanûneke esasî çêkin. Çarpênc daxî me heye ez dora gotinê bidim kek Seyfeddîn di vegerê de belkî em dîsa çend deqe vê xeber bidin. Kek Seyfeddîn ew qa dîroka Tirkiye em behs dikin heta îro yanî ji damezrandina Cumhuriyetê heta îro em behs dikin. Dewrekî demekî wiha ku em bêjin a vê demê ji xeyrî vê em bêjin 10,000 û em bêjin di diya pê de sisiya pê de ku iqtidar ket destê Ak Partiyê em heta 10,000 dibêjin. Meseleya derbeya, meseleya em bêjin zihniyeta CHP, dijwariya li hember dîn û tev sebebê wê make kanûnê yani kanûna esasî ye. Îro Serokkomar behsa kanûneke esasî dike. Li gor we di şert û mercê îro da kanûneke esasî ya sivîl ya li gor mafê însana û heqê însana xweşik biparêze çiqa mimkün e û wê dikaribin bi serkevin ser vê meselê. Bi rastî em vê bêjin tirsa CHP yan tirsa Kemalîsta en ya mezin ku ev gelê Misliman ser hêşê xwe were û bi hêşê xwe bifikire. Ev tesekî mezin e ji wan re. Yani ev darbe ku di 1960 kir ku 27 Gulanê de millet parîkî bi ser hêşê xwe difikirî digo yani em Çînê em ji kê dertêne û parîkî ji bîna İslamê ji Adnan Menderes de hat evana darbe li ser kirin û dalqandin. Yani tirsa CHP tirsa Kemalîsta ew e ev milletê ê mazlûm bi serê xwe bifikire di rêya xwe de bimeşe û ser koka xwe şîn bibe. Ji vê pir tirsim. Îro wek te gote kanûnekî ya esasî ya nû çiqasî mimkün e. Pir mimkün e. Elhamdülillah çar hev rê bavê xwe şêrk û reşêra ketine meclîsê tişna dibêjin. Me gotiya di nav însanê razayî de yek hişyarker besî êdilek wan hişyar bike. Elhamdülillah Rabbi alemê çar heva şandiye wê dera. Van çar heva ez hêvîdarim ew ji mara wan bibe çilî wê bibe çarsted jî. Ez vê baweriyê de me. Em van çar însana em kêm nebînin, hindik jî em nebînin. Em nebêjin tiştek ji tesê wan nayê. Ji tesê wan elhamdülillah pir tişta tê û dikin jî. Ve Rabbi alemê banga wan dixe her guha. Binêre Hazreti İbrahim wextê ku mala xweda ava kir ve ya Rabbi te emir li me kir di vê kevrê reş de kes di vê de nameşe tevê xaniya bi me da çêkirin û way min qedand. Ma wê rêya kî bi vir bikeve ku wê bên vê dira li vê da tewafê bikin. Rabbi alemê tiştê han gote goya eftê min. Tiştê ku ser dikeve tu bike tiştê ku ser me dikeve jî em ê jî bikin. Here ser ew diwarê Kabeyê azanê bibîne. İnsana bal bi gavê vê derê bike. Hazreti İbrahim derkete ser diwarê Kabeyê û azanê xwand. Alim û dîroknas dibên. Dibê dengê Hazreti İbrahim ket temamê guhê însana. Ket temamê guhê wanê ku zindîne canîn yan ket temamê guhê gişa. û îro giş berê xwe din Kabeyê. Elhamdülillah ev çar hev birayê me ê hêja hala kanûna ya esasî ya nû dikin. Hala giringiya wê dikin. û vê dibêjin. Dibê ev kanûna esasî ji serî heya binî giş qirêjî. Ew yê giş ji nû ve bê çêkirin. Ne ku em ê bêjin em ê ciyekî bihêlin ciyekî din paqijkirin. Ev cêhan çê nabe. Yani ev kanûna esasî ku bi zulmê ku bi darba hatî ser ev milletê han em nikar bêjin alî kî paqijî alî din gemariyê. Baxusus tamamî gemariyê û bi temamî hicrê xwe teadê li vê gelê han dike.
ام دبده هیوی دارن اوی ربی عالم اف روژه نشانی ما بده یعنی نک ام دفقشی دبیجن بنره اف مسئله طوبان برای ما اصحاب کف جوان دبیجن دری پیوی که خوش هیه دبیوان پیوی که بعد شواده جی و شاتی ده منکه بگوتنا الحمدلله ایرو ام وان پیوا لسر بندال جی بلند ام بانگ دکن دبیجن حقیقتا این سال بری منکه بو الهیک هری منکه بو تشکیل خوش جذوب گوتنا ایرو الحمدلله رادیو مهنه تلویزیون مهنه و ربی عالم دنگه مدگجه هر انسانی هیکو خالص صحب کن بله خودش ورزی به دمان آوری هات که سیف الدین وکی کم فهم کر امیدواره هیا انشالله اوی دمک نیز در سر مسئله خبات بینه کرن لورا چه گلمشه و چه پرسکری که ایرو در ترکیه ده ام دجین چه اقتصادی چه جواکی و چه سیاست ده چه حقوق ده چه عدالت ده براستی بنگه هاوی دما کته کولان تفل سر مسئله قانون اساسی لورا جسری ده خلطی هیا جسری ده نخوشی هیا جوی صادر دبن انشالله وکو که سیف الدین آنی زمان باوی که هیسان بیچکرن از ندوی امبیج موضوع دامه او قوی نرحت به جبر چه جبر کو لازمه پارلمنتو به امبیجن رایا به امبیجن اتفاقی و مسئله خبر بدن جوی هیله ده امیدامتنه یا جبو حکم کو خدا ام تمو دایم هیویام اوه دبل جالی رقم و آنها پر دمکنیز ده امیده کی نخویه براستی سر حکومت اردوغان داره کدن بحث قانون اساسی کر 600 پارلمانتر هنه لمجلس الپارلمانتوی تمام ایرادا ملت لوی در او نقاندنه و شاندنه پارلمانتوی داکو لسر مسئله قانونی و لسر وان مسئله خبر بدن لبلی سیاست ترکیه وها جعلی فاناتیزمی ده نابین وان وها وکریه کو نزانم اف مسئله بلکی در رضا 6-7 بش بوان یعنی سرکه مسئله اول دجبریا هفدو یاد دیام بیجن امی چوا رقیبی خو داخلن و یا سیا امی چوا تری دولت بدزن چاره وها کته اجا 6-7 بلکی بحثا به مسئله بکرن قانون اساسی چما لازمش بود ترکیه که نوردی بله براسی قانون اساسی yani قانون اساسی اصلی وشی gerek mere فهم بکه veya yani تشتگو حرکت کردن دولتی قوت جید السین yani بنگه و تمل دولتی yani تی چی بکه تی maaşı memur abıdır gerek لگور تشتکی تبده بنگه هکوی gerek هبه او بنگه قانون اساسیه دبی تهم قیسا انسان شخار بگرش بود وی کاری انسان دولتی yani کارولات şey هفولاتیا تو کار به ایشان بمشیم تهم قیسا انسان بگره بگه ماموسته تهم قیسا بگه بجیش تهم قیسا بگه مهندس بنا گلیش بگره اوانش که لگور هم قیسا پره موچه maaş falan بدوا اونا گش به قانون اساسی فکری داینه yani بنگها وانا وان تشتانا گشا بنگها چرخا دولتی گو بزیور قانون اساسی بر و که قانون اساسی her devlete veya lazımı yani ve gengeşi çebi tebliğ çebi tiştek bir şey خو نامشه yani gerek sereke ki işe ki hep sereke avul benghe avul de devlet adı de saziya devlet idi kanun esası bir ve kanun esası lazım darbekarcı ki kanun esası çekin ego de 1960 darbe ek çekin lgori xo kanun esası ne çekin çima do hatanha kari devleti tevd deste zilame medebû مچد خواست به سوال و به وردورد به خرجر همان با آمد کردن چه دکردن ایرو یکی دنی هات مجبور من ام دو پارتیا وکن ایدی پارتیا دنیجی که خلقی توجه کرد آنی ودراهان اسلام اقدان وقت من درس گو ایدی سروکه و دولت براتو بتهنه که اشابه که جمره هلا وقتا گو فينا هانی کت حوله درین گود د قانون اساسی اوانی پیشید هنک
نلقور منفعته وانتش القور منفعته خلكي تشتنه جبو في نهانه أو كفن إبطال كرن يكانو القور يخوض شكرن جو هنا قدنا يجي بين سر يعني هنا يجي في خلقي يجي في ملة يجي بين سر في ملة هانه بمسألة كيف دولة هانه يجي اللي دجي منفعته فان درفه نكار بحركات بقى إلا هالقور وان هره جبر فيه كي القانون الأساسي نهشكرن القور خا يعني جبونا جو دولة مندية سر عرض وبن عرض في ولاتي تبلی خبات و خوددانا وی گلی هانی گیشی بشینه جه خاش فرس و پاترون آقای خاش فرس ها سیونیش ساره جبر وی که هم خیلی مهمه قانون اساسی ایرو هینجی که تب قانون اساسی گوش 1960 مای تب وینا وی گلی هانی وی دولت هانی اداره که جبر وی که لهدره ایش دکهون ناب هفدو نامشه جبر وی که پیشتیه بده 1970 دربار کردن نحو جابوا ما كقانونك نشي يمكن اما حشتي وقتها جو دربكن هر 10 سنه دربك لتركي تشي كرنه بقوه اخر نه كرنه سنگي خو هين بيت كولان د عرضا تركي دش بونا جو هين كار بالزخم قوات بسكنه دا حشتي ديسا ما كقانونك الجوري خو نه تشي كرن جو هين بيتر حبكي مودرن تربيه خويا كرن ومنفعتي وانجكي هين بيتر محافظه بك وخرطوم دوله منديه في ولاتي جوان بشين دريج بك جبو ویکی ایرو 40 سال سر هشت ایر در باسو 45 سال سر در باسو اویاش که کم بو وقت جمله کی تنگ لخلقه لدولته اف دولت نماد نافده مزم بو کیلو استندن نماد نافده کار حرکت بکه دسکنه جبر ویکی گرک ما که خانک نه بیچه کرن ایجا ایدی هاتی فهم کرن گو اف ما که خانوهانه ایدی گرک نلشکر چه بکن لورا لشکر هشی وان عقلی وان فکری وان گریدای به چارچوبا گو سرکی وان جوان ردانی سرکی اصیل گفنجی که سیونیسمون پیشی جبر بیکی في ما که خانوهانه گو لدیجی معفی خلقی ولديجي مع في ملتي في ولاتي كرك في هاني بيرا كرن لقوروان ما كقانونك نه بيت شكرن ما خوش سر كمار فينا دخواز بدت شكرن لخلدي موفق بك جو صميمي بكاره بدت شكرن جو نسميمي ب ومديسا اف دوره 4 سال در باسم 5 سال در باسم جو بيجي امي چه بكن لازم ام چه بكن و چه جناكه صميميت هبه تي شكرن لازم حوجيه بله مالا آبا خود جورا جیبه تواشان هیجا ایرو 27 گلانه یا 2025 ام ایرو کیف خوشو سرفرازن به سال وگرا فتحه آمده سالا 639 دوره حضرت عمر ده هی پشتی وفاتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند سال سرده درباس بویه چند سال سرده درباس بو ارتشا اسلامی اردویا اسلامی بری خدا هرمامه کو دست بیزانسیا دابو دست رومیا دابو و دبن ظلماوان دا دهاتن اچخاندن عالم اسلامی اردویا اسلامی هات هرمه به مها لوان در کون خدانین و داوی جید روزک وک وهادا روزک وک ایرودا آمده به دست خستن ملت کرد بونه مسلمان و او رو حتی ایرو سرفرازی بدل خوشی ام سنگا خواه بلندکن ام سنگا خواه لهمبر تمام کفر و نباشی و خرابیا ددن پیش ام بیجن قرآن اسلام و حقیه و ام خواه سرفراز دبینن جبو تمام کردا و تمام مسلمانا اویا سرفرازی کی مهمه که سیف الدین فتح جبو ملت ما چهانی جبو لگورو دیروکا ما کردا دا اف گرینگیه که چوایه و سروی اون چه خوازم بیشم بله ام بحث فتح آمدید کنه بله پیواجوی کی بو بریا آمده ام بیشن دوری در دوره آمده جبرکو او چاخ ولایت که مزن بو آمد ام بحثاویت کن ام بیشن فارقین جی هبو و آلیه دن جی هبون ان وقت باجاروکا او در جهات بون فتح کرن لی 27 گلانه فتح آمده کرم کن
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي عالمي جبو خطيكو اف دريهان لمسلمانا بكر ام تشوتي شكري خبينن عندك جمرة بيبكي بابي مهي ببي حوجيكو ام سريقش عذيرانكن جبو في فتحات يا بكر جبو تشي فتحات يا بكر جرينجا ام جلي خلبي ببيجن معلومه و بريالكو مسلمان ورن آمده و جغنابي آمد بو ورن آمده فتح بكن لسر حرم رحف امپراتور هبو یک ساسانی دینه وان ابو آتش پرست بون و ایدونه جی بیزانس او جی قاشو خریستیان بون یعنی اونا خریستیان تخریف بو بله اره خریستیان که تحریفیه بیزانس و ساسانی یکی امه بینه که لگور فا او دکرن یا بکر او دکرن قسم زنکن بله وقتی که دیاربکر دسندن her devletteki vakti Diyarbakır desende milleti Diyarbakır hazara da kuştu. Yani kevir lister kevir ne değişti. Yani emveci bir bejin. Misalen dibi tasani kudahat Ahmedi desende citesi bidan derdikhız dibi kerha Diyarbakır derdi kerha Ahmedi de ki hebu gişat kuştu. Ki mevan sağ değişti. Peki plaka landar bezar yani civan drame bezar vande heştin. O 5 saat 10 saat serdiket çi bu ija Bizans ilişki ser Ahmet dikir Bizans Ahmet jitese safayın datxız eja ev dest biqartiya madikir. Dve Talya ko Bizans Ahmet jitese ko daxız jitese safayın daxızte يعني وحشتك وها امبيشن جبو خاطيك فتحة آمدي جمرة تيشمان ام خوش فيهم كل رملتي ما خوش فيهم كه دبي ملتي آمدي يعني كرمانجي آمدي كل حدا كرمانجي هبون طبيعي المانيجي هبون المانيجي هبون سورياني هبون دبي فتحة دياربكر ده وان انسانا بيزانس وان حتیامک بزرگ وان کر وان پیدا کوزارو که یک ساغمان جیوانش کلحه آوید دربه وش کلحه آوید دربه یعنی انسانه ایکوش کلحه دکتن چون لکچا چون لگنداش کفتا جیانا خو آجوتن برای فاتح دوی دراج برچینا گیها دخوارن گیها برچینا پیش گیها کو نکم بخورنا ایدی گیها جینا ما گو چند حبیرک حاتن جم کشه ای بیزانسی جم کشه گو ای کشه ام شته فتوا دخوازن گو ام افزارکمه ای جبرچینا مرینه گلو ام کارن گوشتیان بخون یا نکارن بخون اف برایمه اف جیرانیمه اف گندیمه ای جبرچینا مرینه ام کارن گوشتیان جبرچینا بخون یا ام نکارن بخون اف فتوا هان ملتی me ای جکرها آمده کتن چون گنداش کفتمان هاتن في فتوى جي كشي بدنا فيه خاصة زلنا او قاسي مازال ما ذكرن يعني زلماكو بيزانسا كله يلي آمد ذكر بداوي بو يعني نهات قال يعني مرة وحشة تبينه زلنا او قاسي مازال ذكرن لما خابن وقتي كل مسلمان هات في ماها لدور كالحي بدور بيش كرن خاصة آمد فتح بكن دوی سه ماه شونده کتن ماه رمضانی دست به ماه رمضانی کرن برای فاتح معلومه و سه ماه دمکی درج یعنی دمکی درج او لشکره که خارنه العسکره بلد کرن خارنوان داتانی بر کونه لشکره او دچون وقتی فتاری دهات لشکره داتر خانه خود پارن خالد کره ولید خارنوی داتینن لی وقتی که خارنا خوابو خطی دنر خارنا ویتنایه خالد کره ولید وها دبی هر حال ده خارن که این بیه چون سه مهدرجه جبو حربکی رو که وی خانه بدمه آر دوداوی ندرمه که وی گمانی دبی روژا دودایا دیسا تی دنره که وی خانه بخواد دنر خارن تنایه داره جم او عسکری که خانه بلاده که دبی سلام علیکم علیکم السلام دبی خیره ایرو درو خارنی ندم به
قیخوارن نماید لوازمه ده او عسکری خانه برات که دبی یا سر لشکر ام خانه هر رو ام دنبه چادره و ما ایروج دای بر چادره و یعنی ام که ماسی دوباره تنه دبی دبی بچری دبی چه تشتک هیه دبی روجا سسیا اف خانه دین بر کنی وی ده هم لشکر نوبت دیگرن دبی اف خانه چی پیته دنیرن وچکه کی عشان حضور تی او خارنا خانه که خالد می ویته ده تی خانه وی خانه وی تخده بی خواهو داره او ده هم لشکر وی تعقیب دکن دنرن تی بنیا کلحا دیار بکر آمده او جيك نهاد بين فيسقايا تيوي تخمي دور كلك بداية كوچك دوي كلك در درباس يودي كالحيد به تي بيا آگاهی شفايت پوره بريد بيشه دبيا خالد دبيا اف كوچك خوانا تبر كده جيك وها طبي سرلشكر بيا دنا فده دشورن دبيك امچه بكن قالي دبي رياك ام تكب كالحي ربيع عالمي دبي هاوي نشانه مدا افيا نشانه كي ربيع عالمي دايمه امي دبي هاوي تكبن كالها امدي امي فتحوكن دبي بس شكي بر جرينجه دبي يعني افيا شكي بر خطرناكه اوي كي كبر تشتيابك برا بیا خوش بفهمه یک اول به دخوادیه دکه کره خالد کره وریده خالد بی وریده دبی باب از خواهدن از بیچی انتخاب کیفه دبی کره ویته بی کشتن یعنی اویا وظیفه کی پر تلیکریه دبی با وچ بینای او بیست و هفت حوالی فه درن او جیک کوچک کتیوی قلقهان وددن دبی مزن دکن بقاندک انسان که تی درباس به حياة كالحي ويدري دكولن بله دكولن دبدل رنگية شبه ودكيفن كالحي كمان خالد بن وليد او بابي خال هكذا دبي بابو امي خو بجهن دري تشيا ناقش بين دخبي دبي مي خو بجهن ودرا وما او دريان فكر هنا دوي دريا لتكيفن كالحي سليمان كوري خالد بن وليد او بي صحت حوالي دكيفن كالحي وهيدي خودگهن دری چیا تمام یو خب بگینه نوبتار وی دری چیار دبن و دکن هوار گازی عسکر دوان دور پیش دبن وانت که جنگی که پیسری هف حدود کشن یعنی اونو بشورا به مرتبط کشن حضرت سلیمان ره خالد بن ولید تالی خودگهن کفلا دری ودکه ودود او بيثو حط حوالي خشيت كيفن بله اویا دریه فتحی بله دریه فتحی جبو آمده ودبه بله يعني دیروکا فتح آمده چه امبیجن چافکانی چه آرشیو هدن دبی رنگی دبیجن کرم کن وقتی ما هندک ما مثلا جرينج بيجم هري بس واعطيك المسلمان دي كمان كالحي هات ياما ناكل كوم كجي ناكل دست ناویجن ناموسی دست ناویجن واریوان وقت ما برین ها گفته بو وقتی بیزنس تیوی داره یا ساسان تیوی داره کمکیجی دکه اما مسلمان که تیوی داره کسی نکشتن و دست ناویتن ناموسی وانجی و دست ناویتن واریوانجی گو شورمند ایوی ولاتی کلحاد دیاربکر یعنی آمده و هاتن جن مسلمانا و حیرا هن ساسانی نه بیزنسن هنکینه و ام مسلمان يقول مسلمان وج عربي ثانهم هاتني في درا دردوه چيه دعوة چه دكن بود ام دعوة دينية خد كن ربي عالمي وظيفة كدايما ام ولتا فتح كن اما كن ولتا مسلمانا يقول ودست ناوي نامسامة ودست ناوي توريمة ووان تشتك هند بيجن الدينية ما ده حرامه هم نكن تشتك بها بكن يقول الدينية ما بكدن چه هي يقول الدينية ما ده دزي حرامه دينا حرامه عرفة خانه حرامه يعني أحكام شرعي قوتن بيش كيف قوتن أف جلي آمدي بي قوتن وأي برانو وأتشتك هند بيجن وأمد بيسن وجمع ندورن دور ده بدرخوازيا خوا بون مسلمان أري من كان دبين فرمان جاب زوري كلام مسلمان تشكو هاتنا بدرخوازيا خوا بهيشة خوا بون مسلمان بله الحمد لله خدای جوارازی به مالا و آباک یک سیف الدین ام جاره کدن فتح آمده پیروز کن و اکی کمگو ام
به مسلمانەتیا خۆ و بە هاتنە ئوردیا ئیسلامێ ئیفتیخارن الحەمدوللا ژوێ ڕۆژێرە کۆ ئارتێشە حەزرەتی عومەر ئامادێ فەتح کرد کەرەمکن کێک نورەتین سێ چار دەقیقەم هەیە و چ دخوازمێش يعني السر فتحة يعني ديروكا ما هين كرجك سيف الدين كرمك جرك مرة فينا بين بيراخا يعني ديسا حمد خدا تعالى ربكي ديني خا كر نصيب جمره بقوتا بازوي خورتي مسلماني ويدمي قدرش وار ولاتي خا باب وعشيري خا بردان هن جوان صحابين شعري خا رسول الله راس هزار حبروان صحابين ورد بيجن نزكا 8000 لشکرک تیوی درهانه جبونا دینی خدا تعالی تبلیغ بکه جی انسان آره بگین خدا تعالی دنابوانا ده 1000 حب ایگو پیغمبر دیتنه صحبتا و استفاده کرده دنابوان ده هنه اوانا عشق و شوقاوان جبونا گو وی دین اسلام بکین انسانیت توا جا آدنه جا ایدنه نفشه پشتیوان به محققی هیم بهتر بو لاوراوانا جا دسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام عقیده و خاربون گرک مره لسر وینا هانه بسکنه خود تعالی هرگو پیغمبرک شاندیه ایگو رسولن وظیفان اوکی گرک وی دین خود تعالی جی انسان رو بشین یعنی بکینن انسانی در دوره خود گشی پیغمبر آخر زمان محمد علیه السلام میشه گرک وی وظیفه هانه بکینن تبع انسانیتی يعني حتى عمري وفا بك أو بكيني إنسان در دورا خو دولتي در دورا خو بيشتوي خليفيوي يعني إيه بيشتوي خليف بعربة خلف إيه باش مدرده يعني وظيفة داري إيه بيشتوي مانه أو أنا وبكين در دورا خو حضرت الدورة حضرت عمر جي كده بي وظيفة هانه بوي باري حضرت عمر جي كده لشکری خو شاندی در دور دنیای گویی هرن وی دین خدا تعالی جو انسان را بیشن که کی صفتین بحثا مسلمان بونا قومی کرد کر به چه شکلی مسلمان بونه به دل و جان نری نگو نظامک نه دینکی نه خوشیک لایق فطرت انسان و انسان حرمتاوی رومتاوی محافظه دک دینکی ویرنگی هیل سر ریاضی دین نه تنه دین ساسانیا هو تا دین خریستیانا ایگو تحریف کردن یا تا یهودی و جویای دوی عرب دمید بلکه نوا دیار بکرش که هنگ جوه هبون دینی وانج که هبو و فلاهش که هبون دینی وانج که هبو اما ظلمک مزن بدولتا بدسته دولتا فلاه قاشو روما لإنسان دهات کرن وانا دیتن گو حقیقتا دینی گو خود تعالی شاندی نه افتنیه دینی خدا تعالی دخوازه ناف انسانا گشاده عدالت هبه دخوازه کسک ظلمه کسک ایدن نکه چه بقوتا دولت هبه چه بقوتا دولمندی هبه چه بقوتا آغاتی هبه لورا انسان گش وک شهی وک دران شهکی همو مسیوای هبن وک هفدونه يعني بتركي بيشنا اشيتن دو جبر فيكي جرى كسك ظلمه كسك ایدن نکه افنا بچی بفه وقتا گو گش خدای خو حقیقی ناس بکن ربی خو ناس بکن ظلمه لی ایدین ناکن لا ربی وان جوار بیشن اف دنیا هانه جی امتحانیه ون هاتن فدرا هانه جبرون امتحان ببن وقتا گود قومك خلقك دبن دسته ظلمه کیده به جو گوه ظلمی سر خوراک دبارا خوی روزانه بکه چی لازم وینه هانه بکه وکی دینه هشی عقلی فکراوی نکاره جبونا تشك ديش بو خالقي خو تفكر بك اسچم ازاتن فدرا هاني چه وظيفه انسان چي لدنياي گرك اس بكم گرك اس بكم ايجو اس خلق عند معاني في الدنيا قالوا تشم متخاز اواني خانه قطعا نكار تفكر بك جبر بيجي خد تعالى پیغمبر ابو فينا وظيفه دار دبي هرن وي ظلم السر عباده من راكن ومبوان بدل الناس كريم جو ازوان امتحان دك مش برفيك ما اوشاندن الدنيا اف مساجها مهم و اهم گرک جی انسان رو بگوتم حضرت محمد جی خلیفه حضرت عمر به وظیفه لشکر خوشاندن و درهانه و شاندن تبع در دوره جوان گوتن اف ظلم ساسانی گرک سر و راب و راکرن و عدالت اسلامی و خود تعالی جوان خواز او نشان واندان وانا جی بجان و دل
وأري أم إنسانا جرك رومتك مهبة لشكري قمانداري روما قول سرسلي مجاتا إساسانيا قول بري يبدأ صلاة سرسلي مبو تشمع فيه هون أبنا فنا جتبي خلقي مقشار هاي واي أبناجك هو إسلام دخبن كفالتي يعني غرانتي دكي جبر فيكي بجانو دل إسلام شخور عجباندن وبون دعوات واني إسلامي بون عالمي إسلامي إسلام فهم كرن خوندن كتابة خدا تعالى خوندن حديثي پیغمبري أزبر كرن بون تبلیغ وانه اسلامی ایدی جا آمده لتوی کردستان و کردستان لتوی دنیای گل لکی بلا کرن خودش راضی به آنها ایگو درن چینه ایگو درن مالزیا ایگو درن اندونزیا ایگو درن استانبول ایگو درن جیدنی گشتن دبلوی درهانه بناوی ال کردی بپاشناوی ال کردی تربیه مزن قیمتی لورهن گو انسانی و هرمه جوان حرمتی که انبیاء فکینه به واناج ولاته کی دور هاتن لودرهانه دین خودش مرگوتنه الحمدلله گرمان چه حالی خالقو که سيف الدين قوتن جبر تشيبون تيبون وحشته بين وحشته درخسن آنين كرن ماموسي قوما ماموسي خلقا ودين خدا تعالى برن تبليغي در دورا دنياي كرن الحمد لله جبوفنا الحمد لله خدي جو راضي بمالا بابا كورتل سر شبراتن كيك سيف الدين جي خطي كتبو او جي ميواني مبو تماشاوان هيجا ام هاتن داوية برنامه خو حتى افتي كدن بمين خير وخوشي دا امانيت خدا